Pozdrav svima ljudi, ovdje je Prugi Bell i ljudi, danas ćemo igrati neku igricu koja je slična kao i Happy Room. Da ljudi, igrat ćemo igricu po imenu, možda točno ime teško izgovoriti, tako da slično kao Happy Room. Happy Room je kopija, da kažem, kopija mislim, tako da uopće nije cool, uopće nije loše. Uopće nije loše. Jump, opa, i to je jump. Ljudi, ovo to ne želi. Ljudi, ovo ne želi. Evo. Idemo. Opa, je, opa. Nažalost. Znači, ljudi, tu negdje ima achievement da dobijamo pare možda. Upgrade. Jumper smo gledali. Ovo zapravo. Cool. Ideš. Ide. Oh. Ne, ja sam ti to čekati. Što je grozno. Room. Dobro, ljudi, ovo te nam neke ne pali. Znači, ljudi, ovo ćemo tu pomoći, ovako idemo. Let's go! Crossbow. Super ljudi, ovo je zakon. Evo se zakon bilo, a ja, možda te reklame. Znači ljudi, a rekao upgrade neke, to budemo upgrade. Nije. Može. Može. Ljudi, znate kaj je problem? Nemamo novac. Kako ćemo uzmemo odlaze? Video zakon. Kako je pijem, samo da se zove. That's so cool! Okay. Dobra, ljudi,
je sad najbolja mašina. Samo ljudi, nama trebaju achievementi. Ali kako achievementi dobiti? Riješiti achievementi. Ti mene zježdaš. Yes. Vidimo. Ovo ne radi ljudi moji, tako da evo sad sam vam pokazao ovu igricu. Nadam se da vam se svidjela, ako slobodno stavite like, pišite još igrice koji bi mogao igrati i da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. O da, i subscribe-ite se na moj kanal. Pozdrav!